Mina kuyangixaka nje ukuthi khona umuntu osaba ukulibamba seliphuma khona ngoba enqeni ukuthi selibuya khona phakathi kuyona. Kanjani? Yazi ngixoxelwa omunye usisi uthi ene umuntu wakhe akayithinti isho nangesandla, akayithinti. Ugcina ngokuthi ayibuke lapha yena nje egeza, ayibuke. Uthi nje akayithinti ngoba ngisho kuthiwa sebekhona-ke emcimbini ziyabuya. Uthi uma kuthiwa liyaphuma ngephutha, uthi akalibambi ngesandla lona-ke lakhe ukuthi phela alifake kuyona. Uthi akazi noma engalibambi ngesandla usaba ukuthi selibuya kuyona yini, ngoba vele uyabona ukuthi akaze nayo wayithinta ngesandla yona. Uthi lo sisi nawe uyayifisa ukuthi amthinte nje ngezandla ukukhombisa ukuthi uyamthanda. Uthi nje akasakhululekile okwangempela wena uyayiqala lento. Uthi nakhona-ke uma kuthiwa liphumile khona lapha emcimbini ngephutha, uyozama ukuthi alifake uklama ugeja umgodi. Athi uthi uyalifaka uklama ugeja umgodi. Uthi lo sisi mina bekade ngilokhu ngilithatha mina-ke ngilifake, ngiliqondanise ngilifake. Uthi seyangicasula-ke nje manje. Uthi angisalibambi-ke nami ngoba ngeke phela. Yena yini emenza ukuthi yena angalibambi kwelakhe emfana alibuyisele khona. Uthi lo sisi ngangisaba ukuthi ekuqaleni ulokhu ephinda ezama ukuthi alifake engalibambile ngesandla. Uthi hhayi uklama ugeja umgodi. Uthi ngaleso sikhathi lo sisi yena wayelimala ngoba elokhu yena angithi uyabona ukuthi yena vele unomdlandla wokuthi kumele yenze, kodwa manje liphunyukile alisangenanga. Kodwa ngoba eselokhu ezama ukulifaka-ke bengalibambi kodwa ngesandla, yena lo sisi uyalimala. Uthi manje sengivele ngiyeke ngilimale khona kunjalo-ke oza eqondaniseke mengithi uqondanisile eliphunyuka futhi phinde futhi sona leso ngoba uthi mina nje sengiyaceka vele nawe yena-ke ngoba phela shuthi lo muntu lo akangithandi ngoba yini eyenza ukuthi angalibambi alifake ngesandla ekubeni uyanothisa ukuthi yena akamthinti khona, akayithinti kanti umuntu onjani, umuntu uthando noma ngisho ukuthi umuntu uyamjwayela ngeke phela ngeke ukuthi nje uyithinti isilimo angazi ukuthi loya nami nje mengathiwa ngami ngichazela lo sisi umuntu onjani, ngoba ngisho kuthiwa ngizothi mhlambe umuntu onxambile, osabayo, oyinyanyayo yona qobo. Pho yini-ke pho emenza ukuthi afune yini pho mhlambe kumele liwe-ke phela bekuthi uyayinyanya vele uyayinyanya kusho ukuthi isilima nje lesa mawukuthi uyangibola ukhona isilima leso kumele usishiye phansi. Sicela maqala ukungena kuleli khasi lethu wenza uphulunga isichofo, subscribe button kule channel yethu uMgosi 2. Ushiye ukuphawula kwakho laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.